Abisa munene urorungamirite ana na kinyamumbire kana agenda ndene ya thirikari kaunti ya Tharaka Nithi ugite kuri na umbani bunene bwantu ba mawathe kuriga kwandikithwa kiri kwa mukaira mbecha cia antu bakuru akera kiri mubango jo kwandikithia antu baba kambini ya chibu ya Kyangondu Mutube Abisa uju neretwa Kili Karimi ugite baba ingi bantu barabari na mawathe bomba kuremwa gwikinya kenda gutigira ni bakumba guciandikithia Karimi na arombete ya siasa na antu bawendi bobo ya kwirutaniria na gutigira ni botethia antu baba gwikinya na guciandikithia Samuel Ishma ari na Chiongwa. Babana kuroba kumantere mwanya cha location ya Kyangondu barabatirithite rukiriga saitire mwanka obichini ya Chibogwago ntere cha Mutube kwebandikithia kiri mubango wa kwewambia chokro tau Elderly Cash Transfer Program. Barabata kwebumbira baona munya aramwandiki ministry ni atwana na miumbire Keli Karimirwege ora aijikene monota sikeli abadharite akibareta wandikithania ni bobo nsoketa wawirani uyo mukamona muno munthea ngite gukia maumange kenda tumaleta na loyo na ntuko inu engio tabunkinya ntuko 15 ithire kenda to make sure kila mtu ali registered. Karimi ariuria atongoria barabangi ba county no bairutanirie gutetheria akuruba muthembo jo gukinya obichini cha wandikithania mbere ntugo cha mubango jo ikinya muthia ka make sure tugukinyia antu mama kana akuru mama metu baba koma kubati kwa makirudagirwa assessment no makuruthirwa tontu no kumya kwina wote bota gukinya taliu magwetu naga siankulonkera muntu megasia nkure na miaka 78 mamwene arwaru guti muntu ukinya riu kuruta into itu ena soigwa ni ngari wegwa ni bikibiki wegwa ni tukumakombolera wakema tukamakombolera tuka make sure magukinya. Nkuruki akiuragia amenyeri ba akuru baba anantiwa amwe barabara na mawathe barakinya bo bakwandikithwa batika barire tubiatura bakejagwa baja ko watwa ikirumi antu mamu onde kuona mena miaka 70 maka mubastore yao bo matumete omonde tuigwa tole na twina freedom wetu enayo ukame aneke getumi obati ku respect mbesa inu ciawe ugatumirwa ande kalanda kinga ciele nkwirwa ntoto mingi muno cia mau sosole na mbera bo mama maga igwani madam sosoyo onge na wambera bole anga makinyanga kwa ciongo makingaria tole atonto anto mama ne malungamira na country no yetu kenda tuigwa na tutoke enjoy ya freedom inu twena caregivers kindly ogekeraga ngai antu mama matekale thina nawe na mbesa ciao nonto agotigirirwa ni boto atigirirwe tino akatwa akachete weterera na rito kwa na president ni atoririkanite na rito kuga thirikari ni gendere wau kingi kira kina bata muno ni twana disability marai na thina muno aciari mao mai thina muno muturireni gutina meka ite ciana na riu marumwe kamo kanini magatetheka riu gankwira thirikari yetu nerugite kiambiriria kioboro nonto wa kumenyera se kumenyera kamantigwa ende nte kwegwa sauti kiuga ya mara makwire nonto thamaki wa Kenya maambiriria na moko chukute kulewa ciana ciao ithire kieba nonto barekerekaniro kiani makaminirwa kieba nikio twetererete. Nkiripotera Weru Njuma kumantere cha Kyangondu gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima.